Thlik Thlok news clear tu te chibai ule silram ngai khania chanchin langsar zual lo ngai thang u Belgium in Palestinian state apomdon Chief Minister in Mithundei le seminar aman pui Mizoram in dan thar pali kan nei nimina changin Aizola city bus tan dan thar man sinani Mizorama jail tang tan chuak man lo mi somni pathum anom mek tuna chanchin kim changzokin Belgium chuan UN General Assembly lo tura Palestinian state apomdon nin and Foreign Minister Maxime Prevet chuan wo in hian soya UN General Assembly lo tur bawruak a hot chhauzela US chuan Palestinian President Mahmoud Abbas chu Assembly atel theilo turin anram alu alo khaptua chuti lai chuan Britain France Australia le Canada te Palestinian state an pom tur thu an lo soi to boka hei Gaza a indona thlengmek wang ani hetianga Palestinian state bawruak in miril ru atiboi le lai hian Wayne Khan Belgium Foreign Minister chuan UN General Assembly lo tura Palestinian state an pom tur thu an lo sei vele tani Israel chuan Palestinian teram op tuma malain October sang ni le somhi pathuma chang khan na satakin Gaza Street abeile a thile hliam an tam to mai ba ka ele bara har sanna athleng na sa emema US in Israel achan tat lain ram tam takin he boy na hi top se andua Israel in Gaza city lak tumin an beingor zual zel thunga tengle bom then na lir theite po Gaza city chunga lut an to ni in report ombok Afghanistan lir hinga mi zariat chuang thito in mi sang khasanga chuang an hliam nimin khan Afghanistan alir natak 6.0 magnitude lai lir hingin sia theichina mi thi tun thenga chin sia danin mi zariat chuang an thitoa liam tuar sang khasanga chuang anom bokani thile hliam hi lapung thenia lir hing hian Kunar province anghong na sabera lir hing inchan na hun hi Kabul khochak lam Kus Kunar achanga kilometer somvela la ania Pakistan Tajikistan Uzbekistan le India po ahongani Afghanistan a hian ni kum khan lir hing wangin mi sang chuang an lo thitoni Nimin Chun Khan Chief Minister Pulal Duamat chuan third Mithundei le National Seminar on Integrated Mithun Farming Mizoram AHNVT Department le ICAR CIRG te changkopin Tenzol Auditorium an buat sei chu khwalian ni na manpui Chief Minister chuan Mizoram third National Mithundei le National Seminar buat sei ani chu lom omati thu asoya Sialvul hi North East State mi puitam takte nun phungnen ein zom tata mizo nam nuna po din hun poimo tak luatu hausakna le te khonga ta na man china nia voin thengin chung ko tam takin ei zon na penga Sialvul an lakal puya khosomli pakhat vel a anvul war zual hle ani ati Sialhut na hi atlaniam theilawa kan ei zon na konga din hun poimo tak achangzui zel ani Agriculture and Allied Sector kan tho chwa zongzong za a somhi pathum veli HNVT lama changa mu ania chuti line kum khat chungin khor zaruk somthum manvel sa kan eirala chungzinga khor somli manvel hi state pona changa kan laklu alania hei hian sathar chhualama chanlak angai zia atar langa tin kan nan bulte ti chak deuh deuh achul zia atar lang bokani mi puizinga poran bula ezong du hi kan la tam hlia hand holding scheme pilot phase apo khan loan component mi sangthum zaruk somli pasarile CM special package mi nuai khat sing thum le som pakwa te chuan an ran bul lama malak anon dilani Mizoram chu ran bul na atana ram chani ma se avul dan thiam na lama chanlak na tur tam tak kan la nei thunga training tamjok nei le manro chazok chop konga te masaw na tur kan langa le ani atibok khwal zom pani pusilal soibunga HNVT Minister le Pu Gabriel D Wangsu Agriculture and Allied Minister Arunachal Pradesh te point one soibokani chonhilama National Seminar on Integrated Mithun got poultry le pig farming na izui anibok Home Minister Puke Sabdanga Nimin Khan Pisa Mizoram Marui Laudaw may puithang na turhu hon na aneya hehuna hian Excise and Narcotics Minister Pulal Hing Lavakmar Home Department Secretary IGP LA LNO Aizol DC le SP Baka Excise and Narcotics le
police how to poi mo te antela central wai me shwai tu te po antel bokani home minister chu mizoram ma rui hlau atluarin rui hlau in nat satakin mi ati boy meka rui hlau tuar hian kan thotlang har sanatam tak min then meka wangin rui hlau luar zel tur dawle tur hian mizoram sarkar le central wai me te chuan thei top an suarenga chuti rual chuan omze nei le zuala rui hlau do na konga phalak ani theinan mizoram sarkar chuan nge tu na satak aseng ani ati rui hlau laka kanram ahim theinan september sam hi le som hi panga achanga december sam hi le som hi panga chung hian mizoram a rui hlau do beipui Operation Against Trafficking and Use of Drugs and Narcotics in Mizoram. Kalpui tumani angin nimin September ni khatsang nile somhi panga khan akhu honna launching program hun man ani ti soibokani. August ni sari sam nile somhi panga khan Mizoram Sarkar Home Department, Mizoram Excise and Narcotics Department, Mizoram Police, SIB tele Central Way Meshwai 210 omze neile zwala rui hlau daw ani theinan meeting nein uluk takin an lo sai ho to ani Tamil Nadu Minister Professor Lalnilo Makwaliana achang Pathiani Kha Minister Professor Lalnilo Matsuan Mount Zion Educational Institution buat say fun fair sangnile somhi panga achanga sangnile somhi paruk chu Mount Zion Silver Jubilee School Campus Thenkarai Thiruk Pathur Tamil Nadu Kwalianin hun ahman pui Professor ni te chuan mishing te hian limna kan zong china limna hi kan thil don tia tenilawin kan pek suwa chang te hian kan muzok china hetianga midang tena tetana luang chuak tura inzir tirna ataka kalpui hi aro pui katia hetiang midang tetana luan chuak program kan man hian zilai te thinlunga na satakin acha zongin hong anei ngei don tin asoi boka hetiang thil tha ti hi ichun zom zelang hu tin kal khom te asom bokani Mount Zion Educational Institution, Wayahian College of Engineering and Technology, College of Nursing International School te Auma Zirlai Singhatle Sanghi Vel and Naimek Boka Hehuna here Minister Professor Lalnilo Mahi Kwalian Ania Anupui Mary Zout Nuntaritu Kwalsom Anibokani Sampaile Konpuya National Sports Day in this young Shang Shangzo Felani August ni somthum kha National Sports Day puala inti siang na shang basketball 2 kilometer half marathon badminton cycling le chess buat sai ania mi chanhem tak antelani heng inti siak na lo man pakhana lutu te hian National Sports Day lawom tur Indian hockey player Nilai Dayan Chan pualin Major Dayan Chan trophy andongani Konpui Sports and Youth Services Hockey Academy buat sayin National Sports Day pualin hunman aniboka Khelo India coach Pulal Rimdika ral te chuan he hun hi aman puya mizo infiam na chi shang in subnor in sai shui po arpa in sualba ka tak of war le relay race mangin infiam na hlimom tak man anibok Mizoram in dan thar pali kannai karkalta a assembly session Zota ka dan thar pali the Mizoram Prohibitions of Beggary Bill 2025 putlu te danding lai siam chatna the Mizoram Land Revenue Amendment Bill sanghile somhi panga tele the Mizoram Local Bodies Ombudsman Bill sanghile somhi panga techu dan thar siamania tin the Mizoram Private Placement Agencies Regularization Amendment Bill sanghile somhi panga pudlu teh pas ni in Mizoram in dan thar pali kan nei balani sesona khan star question som zathum som nga lut zinga zathum som li pani pom ania paruk chu a thelut tu ten an luk let ya heng zinga som li hi house chan turati ani alain panga chau chan manania zia ka chan chi zona answer question cha panga aluta som ko pasari pom ni in pasari nolania pakhat nu let ani Session chung khan hausa hian report som pakwa lutin paper som pathum phar anibok official resolution lut omchun environment and forest minister Pulal Thansanga official resolution putlu forest conservation amendment act sanghile somhi pathum stance applies to the wholes of Mizoram tisu pom ania hei hian mipuya inhialna asiam na sa ani Supply Minister Bilal Chanzawachuan bu fai supply to great effect
nia ngai ani ati assembly session nei zo taka serui bial tu MLA pularin sang ral tein azona Mizoram sarkar in puite hena bu fai semchua tur supplier athante bu fai supply hi grade F kan em tia azona chana supply minister pubilal chanzawa chuan grade F nia ang grade F nia ngai ani ti in ziakina chang bu fai supply hi quotations Mizoram sarkar na ti chua chuan grade A nitura ti ania heti lai hian opposition party tembu fai chalo omnin anlo sei to hlomani nimita changkhan Aizawl city bus tandan tharman sinani Aizawl khopias stena bus ding rei deuh thin te hi siam cha a khopui liana antianga passenger an chukle lon zo vele tan ve hal zel turin sarkar in ruam han na thar asiama hei hi nimena changa ensin ni in vein thleng hian har sanna a thlen lo ni in thudon na chuan sei bokani tin hun tam taka ero bus tlandan asot le awangin bus suang te tan achat le lai po awm theya he kalphung hi tun thachung September thale October thachung ensinna na man sin turati ani bus line shanpa om silo awangin traffic jam in ati muan pha ni in hei hian bus stand har san asiam theidon ngei ni in nimin ensinna chang hian alang chiang hle bokani thu nei tu ten ngei tuana an hmana ruam hanna fel fai an siam thuai thei an bei sei bok chuti zong chu chanchin thar kan ngei thak thei ta chu ani e